Ramathay Super Manipur Legislative Assembly in the Pansa Session, City Hokre, Imphal International Airport Pupi, Ticket to the International Airport Hiding on the House I have a Standard Robert School की महिरों में लगी तब की मतांग MLA के सोइकेशन calling attention motion पुकतना House के leader और इबसे minister का पुंखाए मरोमेना आवाज़ कुम तउना करें Drug की केस का मरी लेने पुलिस ने फाकत के ADC चेयरमैन लोगों से जो महंग खंग की दिवासी CBI की खुदान ने इंटरपोल की मतिंग लोगों ने फान वहाँ ना रगने हैं से मिनिस्टर हाउस थमकरे Mahirui Samari hena lady pa may Imphal constituency manung san lady pa Bangkun higher secondary school Mahirui sina awat po zapiu hide na kwangkoy dalay ba ZEO ki office ta Tomzit Gray Manipur Friendship Organization Mapro na sinrawul indigenous peoples tagi krong na si Kong dalay ba Ascended College ki auditorium da Pantokre Amasung Saicom Surgeon na Service nga na umayon pinapapandam da Prek Yauba Portable Power Lumama di motor pan batayang may panaputok ba ng Gray Mayam kurum jari do ni pribas impact news ni KK Talksom na jepun sa pawi mario pausing mayam da pizari Daramatay Super Manipur Legislative Assembly ni Pan Super Session nongzo mi phang ngasi hokre sitting ani Labour State Assembly mi phang mase hayeng August 3 phauba sathagadabani mi phang masigi ngasi ahubo nimita hana MLA oiramba mioi ahum amadi Manipur Legislative Assembly ki secretary oina thau puramba mioi ama yauna India ki finance minister oiramba Arun Jaitley laikhidabada awaba phongdokre House ke leader oiba se minister and Biren amadi opposition leader Okram Ibobi yauna ruling amadi opposition MLA singa Laikidraba Hanglep Assembly Constituency MLA oiramba Holkomang Hauke Singai Assembly Constituency asigi MLA oiramba Dr. Masang Them Horam Saikot AC MLA oiramba M Sungkosai amadi Manipur Legislative Assembly Secretary oiramba A Halim Saudurina hengni matam da lorama thodang sing singthaki ngasigi miphamada se minister and Birena the Manipur Private Security Agencies Regulation Rules 1919 amadi the Annual Report of State Vigilance Commission for the year 2018-19 House puthoki Manipur ga matangai ba Imphal International Airport ase Tulihal Airport haina hana korama paming asida sum thambada kari akai ba leibigi haina Nauria Pakhana Assembly Constituency MLA soibam Sobasandra na pukhalapa wafam thawoi dana ngasi sataki ba Manipur Legislative Assembly mi famda Imphal International Airport pu bid ticket as International Airport haina ming ona ba pukhalapa lainga ki warep house na ayaba pikre government ke resolution na say pass down ba house leader si minister and Biren na pukhalapa loinana opposition leader wariba Okram Ibobi na makoy gi maikay digi so ayaba people loinana airport asiga mari laina ba tongan ba sakot thorang kaya paikat na ba suggestion su tauke adubu Nauria Pakhana Assembly Constituency asigi manung sana leriba airport asina lerak patigi airport asiga sagon anduna lerak laba umanglai tulihel gi maming lauduna thon khibi airport asi hani maming asida sum thambada kari akai ba leibigi haina MLA Sobasandra makha mahaki wakalon thamki airport asi sengat sakat pa horok patigi thoganing de ba thodok kaya thokhibagi matang amadi miyana thajanabigi matung ina Laison Tinsol Tongduna Airport Sengo Sakatpaki Tabak Maka Satakibaki Matang Kayasu MLA Subasandra Pukat Kedubu Speaker na MLA Wafam Adiki Matanda Wahi Amata Tambaki Matam Pidana House Kayaba Law Duna Government Resolution Nama Oiba Imphal International Airport for Beer Ticket Transit International Airport ta on Bada Ayaba Piki ngasi sathaki ba assembly mi phamadagi calling attention motion da thangmai ban assembly constituency MLA ke zoikesun na ascender over higher secondary school gin boarding da mahiroi nupi masama lai khitap ki matang da pukhatuna house leader ori ba home gi thausu puri pase minister ga pungkhai amarom hena awai khum tauna kre MLA ke zoikesun hai misi asi ki matang da chigat hanna ba CBI da sinakre haina lainga ki maike di hairi ba se kalam na hairi bano CBI da sinakre matung da phangpham thokpa se sang amata su phangde loinana case chathringai serakta mahiroi asi masa mathanda sijabani haina police ki maikhe gi miam thamdana miam bu lana lamjing liba karigino haina zoikesan pukhat ki
ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ postmortem report ꯌꯦꯡꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯏꯕ ꯆꯦ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯪꯍꯟꯗꯅ ꯊꯝꯂꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯀꯔꯝꯅ postmortem report ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯖꯣꯏꯀꯤꯁꯟꯅ ꯇꯛꯈꯠꯈꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔ ꯏꯔꯒ ꯊꯝꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯦ ꯑꯃ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗ एडिटर अमन पुथोखिब अदु सबजुडिस ओइदबरा करिगिदमक एक्शन लौद्रिबरो हाइबा वाफम थमखि लोइनना angang aduga leminaba atopa mahiroi kuntratrok loinamak tumlingai oibana thodok aski matangda karimata khanghaude hariba wafam tholakpa amadi hariba mahiroi kuntratrok aduga JSC amadi imung manunga ngasi phawba unaba phangandriba karigino haiba wafam su joikesna thamkhi se minister na mahaki paukhum piraduna CBI da sinanaba mari leinaba se sangsing iduna Hongi Deputy Secretary Oiriba Officer Amathadan Department of Personnel Training the Bisin Kre Haina Paukum Pibigaloina Messi as Haxina Lawi Miam Irang Namtana Bahonabada Police Kimaiki Wahi Watada Nuaita Kara Yarab Sukes Satari Benina Akupa Warol Sing Kangan Bada Subjudice Oigini Haiki Seeing Wafam Tara Matunda Zoikesana Makataraduna Langana CBI da Sinakre Hariba Wafamase Aran Wafamni Kasam CBI da Sinabi Kanglon Ohum Lay Madi Manunda Central Langana Hirak Padi Kas Lokatpa को न खंगलक पदगी कैश लौखट पमदी स्टेट लैंगाना होम मिनिस्ट्री दा हाइजरगा होम मिनिस्ट्री ना खंगलक पदगी कैश लौबसिना सिंगबसिनी मरमदना मणिपुर लैंगाना CBI दा सिनक्रे हारिबा सिटी मियाम दा लाना हाइजिनमनी हौजिक लेरिबा फिवम मसिदी कैश असि CBI दा सिनबा यानबगी प्रोसेस अदुनी हाइना तमकिबगा लोइनना मखाताना सी मिनिस्टर अमदी MLA जोय किसनगा अवाय खुम तौनखी लोइनना ऑपोजिशन लीडर ओक्रम इबोबिना CBI दा करमना कैश सिनगदगी हाइबदुगी मतांगदा ममांगदा थेंगनखिबो खुदम कया पुथोक्तुना Manipur Langang so CBI na case lokat hanaba tauba yaba singadu mahagna thamki loina na minister and berena opposition leader na thamlagi suggestion adu ki mathakta tauba yaba sing taugani haina thajaba piki Drug की केस का मरी लेने पुलिस ने फागत के बाद BJP की लुसिंग बामनी ADC CR में लुखो सही जौ मपंग खंखित्र बासी मणिपुर का थंगनरी बा म्यांमार लोतन लई हाइबगी पाव फंगी हाइना से मिनिस्टर ने फोंदो ख्रे लोइने CBI की खुथांगदा इंटरपोल की मतिंग लौदुना महाबु फाना बहोनरी अमदी ड्रग लालोन बसिंगी हरकफम थीना बा लगाना अकन मोंग तिगत पलेप त्रि हाइना थंगख्रे अहम असे ngasi फंकी असेंबली मिफम अदुदा calling attention motion oina opposition MLA के मेगा सेंटर न मणिपुर दा Haukiba sahini makhairo masida yana badrak kaya phagalak basiki matangda pukhalak kibagi matangda si minister na house thamkibani MLA mega center na karigidamak CBI da sinadripano haiba wahangsu house da makhata na thamki loinana opposition leader okram ibopina su MLA mega center na pukhalak calling attention atuda mating pangsinduna yana badrak phabi case asida sena basing gi marakta ADC chairman yorong kiba amadi case adugi IO phawba senaramba sina police department phawbada Singnaba lerak pasina aso drug phabi case ngasi CBI da sinatri karigino haiba wafam thamlakhi CAF and PD department and Napsagi Makhada center tagi gehu amati sini lauram drihaina Lok Sabha ki MP Dr. R.K. Ranjan na thanki wafam laibak thibini miyam gi mihut oriba MP amana miyam tinwa fam da wa ngangwa matamda khantharaga Nganghani haina CAF and PD Minister Karam Siam na Fongdorkli wafam asing asilang thabal kunjida leba Universal Club ki kunthamari lak suba mapo kumon thoram na pongthoki bani tharamode da thoiba mitung ni warol piradna Minister Karam Siam na state asigi miyam na gehu pam na sanadaba amadi thoidok na sijinadaba na gehu gi mahutta sengoina department asina lobani mamangai da ataba mamalda sini yelam labasu subsidy fangdabana amadi market ta phangdiba sini gi mamal ga manabana miyam na FCI di sini lorok tabadigi Sini singbelek kibani lengak subli pairam paiminari ba party masel na lana sandok labadi lengak ke saset pamari kahelak payai haina mahana phongdoki tharamadu ko mari leina bosem kosem am de CBS na loba sahi asi class 10 am de 12 examination da magwang na phangkiba laikai asi gi mahiroi sing da kodol pul pitna puning thawat ki loina na sana khonna gi lamda national level international gi thakta medal lorok kraba laikai asi gi sanoroi sing busu puning thawat ki Manipur gidi akoi gehu se sadabani na gehu gi mahutta sing moina akoi kilo manga si lawbune FCI na piriba chini ga market ta piriba chini siga same rate oiba
subsidy pidaba aduna sini se akoi prajana su lobiyu yadaba darkar su oidabani na adi lawdabani sini se Bharat Sarkar na hek piri ba kuding makti akoi cabinet PD department na single adi maduda miss to laite same government da laire aduga same coalition government da lairaga sum haining madu media da lana sanduga di sina koi laibang langak pada aruba pot ama ohin bagi wafum ama dokja bagi tanja silauja bani Mahirui Samri Hena Leriba, may Imphal Consultancy, Manung Sana Leriba, Bangun Higher Secondary School, Mahirui Sina Wat was a P. Haidana, Wangoi the Leba, Zedi Ogi Officer Thompson Cray, Mahirui Singi Kongsanga Dunga Sinimi, Batung Pung, Tarani Toy, Makai Tarakpada, Sangsel Kibani, Mahirui Singadana, Zedi Ogi Guest Yorpada, Awat was a P. Mahirui Singirang, Hon Bigano, Aikoi, Larik Tamzage, Education Gibatanga, Langana, Sin the Laubigano, Oza P. Driba Pauba, Aikoi, Handler, have a Kalauka, Loudon, Zedi Ogi Office, Sangsilaki. Mahiroi singa dona jeri ogi office mamang gerok paga wangoi police ki team mam lakna mahiroi singa do control tawduna mahiroi khara khangatuna jeri oga unadana wari sanahan ke ngasi ki khongsang adu mari laina school asigi mahiroi singna paumi sing da hai Bangun Higher Secondary School asi lising ni tara tarukta Manipur laina high school oina laina madagi upgrade torok khibani adubu ngasi phawba school asi da physics chemistry amadi Manipuri subject ki oza thabir ta bana mahiroi sing oza yaudana larik tamlaga exam thaduna leiri asig malenga ki thong asina Sin the Kakta education Pakat and Gani Haidana Lady, Haiba do make saying attack lay, where I live Masida, Makata Nakan Makongzang, Laktringida, Walib Ozasing a say at home at the Tabiro Hike. Koina yamna kongjang jangjal le मैं हम सिया था दन खोतने हम तौरे अददा कोई फ्रेश तजतने खोतने के मैं वक्त खेस दा कोई वास्ता ता बिदि सिkai गिनोबा जनो स्टोन गिदि वजांग खो वार खिदा खुदक पुंगा मिल लेप कान देखते मोगे वजा वाट पदिक हंजल पींगा मैं कोई दिके जो पींगा मोय दरमबा खुनु वनु ने कोई हंदन खाली ब्रो सित्री ब्राबा कोई सरकारी स्कूल फगलन झारा को वजा पीबी द्रगा कमाइन न छात्र सिंह फगल कदर से खुद का सिंगा मान हंसे वजा वाट पे पीबी हो अदुना त्रदे कोई अकन kongjang jangjal लकने World Indigenous Peoples Day ki thorong asi kong badalay ba standard college ga tarihim da pangthokre taram adu Manipur Friendship Organization Mapro no sindra pangthokibani taram adu ki keynote address pi da Mapro ki General Secretary Naurem Johnson na pangthokibda ingkum jalesini taramathoi gi mikok tibi gi matung ina Manipur gi missing ase lak kuntaret lising kumathoi satret yankai tarong ni masigi manungda Manipur gi yellow missing gi barakta majority oiba maitai gi masingna Lak nipan lising yang nipan satret marputare ni mitod mian cha singi masingna lak nipan lising taramathoi sanipan yang kai humdoi ni singi masingna lak tare lising humputra tare satret niputare ni aduga maitei pangal gi masingna lak ani lising humputra humdoi satret humpuma pan ni majority oiba maitei na mitod mian cha singdigi mioi masing lising niputarok samapan kuntha mari khak tamak heli Lamdamasda kundari ba yellow missing asi kanjana ba ILP gi manaba bill lama sanahan ba mathau tai masimang namaram warga World Indigenous Peoples Day gi thoram asi tangai phadan pangthok ta ba yada ba thoram amani khalaga pangthok pani haina phongtok ki thoram adu ko mari laina Council of Higher Secondary School Education Manipur ko semgi Secretary CS Biren phongtok pada World Indigenous Peoples Day namaram warga lamdamasda kundami na ba yellow mi phurup sing asi amaga punsin na gi platform ama phangal le haina phongtok ki Taram aduda lamdam asing singa masung tam ani tongan ba yellow phurup singi siasa sing lusing ba madi lusing bising na sarugya ke loina na kong ba kheti laikai manak tagi standard college power school amadi thang tagi mahiroi sing na khongsat amasu sakhe Masigi function asina maram warakanda Manipur gi mafam sinba thungna lairiba dugumba khoigi yelhomi sing asi amatta waina punjana nabagi platform ama hoidana waigani haibagi asi pathajaba adu hariba masigi numit asina sakhi waiduna lehoragani ngasi function asibu senbi langbiriba khoigi mafrogi khoigi sininauk singnasu yamna khoigi mafam matam chana sigumlaba chai khudingi function asi sinduna lagli hariba function asina maram warakanda Manipur gi yellomi sing si matung dasu sigum function sina maram warakanda khoi punjana nabagi adugumba platform ama saganmina si Lenga ko sina Manipur da han boina sini tarani pangi September tarama panda hodok laba matungda matam khra leblo raga thasgi konma thoida nongna mo hodok ki ba helicopter services na lamda masagi miam ki sathok sasin ki thabakta kana ba kya pi bangamle maruina helicopter services na Imphal di Ziribam satpa natraka Ziribam ni Imphal lakwa miu singda hana khongsat amada nomi matam sangna salamba do minute kunthra rongi manungda yobangamle asing malenga ka sia pa thorang asina miam da hana thaingra ba khudong sada ba kya ko khan bangamle adubu Ziribamgi Harinagar da haujik lariba helipad asidi awara pana pik thale
helipad asi hangdokhiba sahi ama pharakadroba sida ngasi phawba legadaba infrastructure sing ningthina leitri somnagi room ama khaktada ticket counter so ibiki mathata wait on ba madi passenger check tawbi thabak sa tharam ke masigi mathata nupa amdi nupi gi apunba toilet ama khaktamak leram basu thengna rakhi oiram ni bafia masigi matang da passenger amana impact news da phongdorakpada ziriba masi manipur gi oina khwaidi gi saba mafam amani adu bo hojak lainga asina sariba helipad asi passenger sing helicopter ngaina ba pham phawba matik sana leitri ziribam bazar di helipad asi phawba lapki lambi so anoba mioi dadi thina ba hona bada awaba oiri maramasina helipad asi ningtina sengat hani haike makhatana harinagar gi miamna impact news da phongdorakpada helipad asi tamna lali lambi asi so asuki matik patre maramasina lambi asi so atu matam da samjin bio haina phongdorake helper ki facility sida mi mayam phamba yaba mi mayam rest obu yaba mafam mama sembiradi ekho traveler mayam gi damak hena convenient oine na maru na khara fan yauba AC na tarbasu yarabadi AC gi hold up tabam pham mama aduga chak refreshment khara chaba yaba mafam dusu sembiradi sida gi reception gi program che khajik tang improve tobasu tawradi hena ga ticket kakpasu online facility da mayam du the facility tobirabadi yamna hen nungai ni highway road natabida jiribam khoi sidagi helipad tari balambi se fazana khoi gi phibam se soe ba adu chief minister birela khon da so haira mi siam gane na punamak tawrakane na ado sakhara gadi karim bog jeng bisu jeng bide Ziribam dagina imfan dagina ziribam thokpa sathok sisin toiba miyam gi yai phana bagi da makta no bolenga asina paikhatliba heli service asina miyam da makhan makha ke agi kana ba sing piraga su ziribam gi harina ga da semkatliba helipad asigi hauji laiba phibam sing asi matam asiga suki matik sana da kaya ama uri maram asin ano bolenga asina kari ano bo thorang sing paikhatlak pe haiba duri yengmina batari impact news ki damang miyam da pawdam zariba isai lamu musuk harina ga Guwahati da Minini Sumna Satharakpa Ministry of Information and Broadcasting MIB gi North East Zone and West Bengal region gi regional conference nga selection kre conference loison wadu da saru yakeba MIB gi secretary odiba Abid Kharena North East Zone da thengari ban issue sing ase national gi thakta khangara mathau tai sakot khongthang scheme kaya gi agency odiba state ki leriba loison sing i pau ningthina miyan da yohon ga da bani haina pongdokhi hairi state test sing da gi lakpa public relation department gi mihu sing da kharaga kharega unaduna I pau sandokpa da thengnariba khudong sadaba sigi matang da su khanaki hairi maibam sanjit kawba mi oyama gari na thomnamdana laikhidabgi achumba langla langjit putho haidana misi sigi matang da sengkheba JSC na sindar miyang oiba mi pham pangthokre mongsangai me laikai pilo library community hall da pangthokheba mi pham aduda miyana lokhiba warep skingi banungda misi sigi langla langjena thu matam da puthok taba taragadi akan mukhongsan kya sang senlagani hairi miyang mi pham aduda pamda puthodok thokthana ba Imphal West ke additional SP AG Sarmana lu singba Manipur police ka kangbu mun pham adu da pak laktuna ngak sen ke panba yabadi laikhidraba maibam sanjay tha sigi kulhum dagi numidang da hiang thang da gari na tholam dagi ras medicine da pukatun laikanarba matung da laikhidabani Imphal West District Sinimai Police Station manung san leiba Langthabal Mantri Kong Awang Laikai da nupa mathang na tinduna thalam ne mihara sida chendani ba mioi police na phagat khre loina na laikai miamna mayum su thugai khre thaloga sing asina miyum ba pung tarani thori taba matam da thokhibani laikhidraba nupa dudi Langthabal Mantri Kong Awang Laikai gi kangabam Romesh sai kunthama pana popal Sorzit Kawi Romesh bu thang na tinduna hatpi maral da sinimai police na farami adudi laikai asimak tadi arambam liman sai kuntha taruk apopa Shantebiri Kawi loina limanna Romesh hatpada sinaramba thang da supulsna phagat pangam kre thodo asigi mathang da impact news na phanga pawda laikhidraba kangabam Romesh amadi mahaki mung manung ka loina na saksa nari ngai da aramam limanna mayum da laktuna Romesh ya pokpi mama amadi mahaki loina bi tamchina furamki furam libadu karino haina Romesh na liman gi mayum da hang masalu matam limanna Romesh bu thang la thinkibani kodakta Romesh laikai miyam na hospital la pokhatpaki lambi da laikidabani hairi Center of Higher Secondary School gi malaikitabi mahiroi bisigi case ngasi phawalai ang na CBI da sinar
Sinaramdabagi Tawbo Missy Mayok Sank of CS in a pen of Fondorti, Lenin Missy gas Lalibacos Contramati Poppyman was CBI the Sinadabati, ZS in about Miang Pulaga, September Amadi, a Kanbukong Sing Sang Silagan Hana Zero Lamana Makatari. A sender of bar hair secondary school like to be my hero in Pimasa, Gilanga Langs in Puto Hide and Nasik Narim, Namtan Long, Women's Society na, Tami Bangi Namtan Long da, walking from Setacre, Mihamada, Saruyakiba. Singna Missy Simbalanga Langzilatu Matanda Puto, Maraleba Sing, Pardon Sarak Piu Haki. Nakalamda, Nasi Assembly, Nongzumi Pam Satarigi Manunda, Standard Robot Higher Secondary School, like it to be my hero, Missy, my octo sank of a second to Pito missing. Missy Sipianing the Pontokana Tamiban Tau Geta Kolaukia Laukre. Mioi ama hangmalang nongmay na kafke toramba Manipur Rifles ki personnel ama yawba mioi ani miyam na father police sinakre tado kasi ngalang numidang pumapan makairam taba da Impala West ki manungsan bahirang goitong nauria pakang palay kaya da tokmani do kasi da senari ba mioi ani adi nambol police station manungsan bo do gi koiring ko amaga sajing mining kong digi tongnaw jam sanjoi ko ba magani hairi makoi ni nongmay na kafke toram liba mioi aduna hirang goitong nauria pakang palay kaya digi lai mion jiten sai ni punito ya populay kita ba samungo gawe Makoy ni manungda koiring hari ba si first MR game rifleman oy bani hari makoy ni naziten kautok na o prakas ko ba miyo em khang brahang khibani madagi tungda khangi hairu badagi nongmai loktholaga kablak pani laibak phabadagi nongmai maru saptana so open yahog da bani haina hairang oi thong sakat thorang na pilukki secretary M Purnima sina Manipur press club paw mising una ba phongtorakli misam na nongmai kaptuna ki khang pi ba miyo ani si mari lein ba authority na marali matungina serak piu haina Higher Pugolina, no may license Kapiu Hike. Hujung Papai police na Pazilaga, Hungre, Adu, Hojiki Matamsi, I laid the Bagunda when in I put Tazada Bahita, Mwai Matata, Matik Java than the review, Makoy Pussy, but the Tambu, Wait Panze, I ran with home, Nauria Bakang, Lakolegi, Wendy Club. Amadi ko hiram ko mera pa bi lupsin bulsin jara kanda ai ko ngasi place mi lasi pangkok sabani Impala District Police Samsung Taruk Sabasan Rifles kapun mukangbo mana Impala Skandro Police Station akon ba ke salang phai kulda operation sa thab ko ki dalolob USRA ki kader ahum phagat kaloina na kolai kya phagat pangam kre impact news na phangba pawda kulla tu da lalolob sa ki kader khara phaba khulai paidon lai habi ngama paw ma phangba ki Impala District Police ke addition SP operation This Christian Tommy na losing makangbo pa na ano da sang sindra nung tilpong mari taba matam dagi operation sa taba okay kola dagi lalaw ba sing aduna lolam ngani haiba mapam singda sing sang sinduna tiba hum kita sa taba da USRA gi kader ni haiba me ahum atu phabang ngam kibani kader sing adu phagat pa da natana makoina leiram ni mapam adu dagi AK-47 Azure rifle ama 9mm pistol ama Chinese hand grenade ama barrel ama yamna ba nungoi maru sing combat dress Samsung sana thangna ba polom kaya su phang bangam ke Sambal khadana leiba transformer ma da panduna leiba usek ama kanna bo hona bada sahi noribi angang ani maina sing badi Soctor Rims Hospital like na kre laibak thiba thodo do Impala West ke Lampel Police Station kon ban norem thong kumantem like kai da ngang nungthil pung mari makhairom tarpa matam da thokhebani Laibak tiba thodoka to Soctuna Rims Hospital ki surgery water lying libi angang ani aduti laikai asidagi salam premi sahi tara apokpa laikitraba salam kishor amadi laikai asimakta tagi mutum boiton sahi ni pana apokpa laikitraba mutum Santi Kumar ni thodo asiki matanda soklabi premi gi mache Priyanka na impact news phongtorpada maki manaw na PSC hanati ki hona yum daloi pasau sexing bu yam naluna tawsaba ngangi Ngarang mahaki manaw no PM di boiton puna sana dono laibani makoina sana ba loirak paki yum dahalak mayum manakta laiba sambal khadana laiba transformer amada pandana laiba usek ama lauthana ba honaro bada premi asi maina singkibani premi maina singbadi mahaka loina na saminari ba boiton su samnaduna maina singke maina singbadu da premi gi mamai ngaksam amdi khongda tamthina soke loina na boiton su nangal amdi khongda soke bani Ngarang thodo kasi mahaki manaw no pina sa usek nung sibadi gi thok oira basu masi maru iba horpa masi transformer da sambal khadana thamba asisu amani maramasina soktun leiriba angang ani asida lenga ki maike digi pangba yaba mateng sung pangbiyo haina mahana makhata na haike moina sumaina khajan bidabasina maram moraga ngasi thoiba thodokse sidagi hena tholakpa hai haidi angang khangjadaba angang kaya ama thokpa yaba
सुमाइन तौरगा फजना फेंसिंग तौसनबी तारगदी लेकाइदुदा लेबा मिंगदसु सेल्फ ओइगदबदो ओहनबिद्रे अदुना मतुंग थोक्तनाबा फेंसिंग फजना तौबीनबा निंगसिंजरी आइना अदे उचेक अमा पाइरासु उचेकतुदा मचिनजाक थाबा उचेक मचा कोए खलाजेबा अखोइगी नाकनजिदा अदो हौदोंगुम्बा काबाजे मा संगगा लेबियेबा उचेकतुगी मकोन साइदुदा दोंगारांग मक्तदसु मा उचेकतुगिदमक्तने माना सोइजे Matang Sastra Break am Lozage Break Matunda Social Welfare Department of Sindra Namid Mangani Suna Satakadaba, Ozamani Mahiru Singoiba Residential Training Course among a city Hotoki Power the Manipur song, Malay Tongan by Pao Saint Pudan Laxage, Pagnisuming, Tadon Review. Mayamamugata Taram no celebrating Makata Pao Miam the Pizzery. Social Welfare Department of Sindra Namid Mangani Suna Satakadaba Ozamani Mahiru Singoiba Residential Training Course among a city Hotoki. Nisa laitaba Manipur Ohense have a team that Manipuri the Labor Diocesan Social Service Society Conference holder Susan Puramati, Sandel District in a Pangtok training course hold up with the Social Welfare Department Director, Gango Mutam, Deputy Director Consum Soroza Yauna, Department of Oktober official Singer Saruyaki. Nasa training course to Marie Lane and Social Welfare Department Director Gango Mutam Nike, but the House of the Levalangas in Mamang Sahiti Horgan Nisa laitaba Manipur Ohense had and Mington Ba. Mission nama sang silali ba sige sarap oina state sige district khuding mak tagi khangat na ba school barpubu drug free zone haina laukthok na sem sari lenga ki oiba thorang asina sarap oina ahan boy tangka ki oina suzanpur na Sandel district ki school manga khangalaga akanaba training program si pangtok pani training asigi manung sanna tongan sports singna mahiru sing bu drug season na ba season na handa daba loina na drug season na ba mahiru sing matukram na drug tagi laptop na kadagi laptop na laigade ke haibi matang da counseling pigani training course asi lemahorba district sing digi school singi oza amadi mahiru sing da su phangan ba khonagani haina director na makata ki Manipur ki district khudingi school manga khangalaga apunna school marfu ji ahan bagi oina akoi gi drug free zone aina laukthoknaba pandam ama thami hairiba pandam sigi makhada thangalaba school sing sidagi chhatra ani oja ani aikoina residential training program ma sillaga magi school sida kaigumba drug chaba chhatra yaura agadi karmaina deal tawgadage kamaina loina gadage school gi surrounding sida drug mayai ka ba nisa yolakpa matamda karmaina thengna gadage haiba masigi ain gi oiba miyeng oiro aduga aikoigi counseling gi thabak pu oiro sigi mayam sigi basic training ama pi na bai damakta aikoina resource person makhal ni aga sinjabani Manipur Hozita Pangma Pauda, Nahaki Mamanga, in Policy Comba Ketri Lekaida, Nupi, Masaksan the Tori Yandana Siramle, Lakitrabi Nupi, Adudi, Lekai Adudi Arke Teresa, Sahi Konmatoi, Apopa Lakitraba, Tombisnani, Impact News of Pangma Pauda, Lakitrabi Nupi Adu, Mahaki Apopina, Mayunga Saksan that Paiba, Wamada, Tori Yandana, Ladamba, Tengar Kibani. Lamdamas ki pisabi singa anong bamayo na mapina ba Psychom Surjina Dix Break Yauba Portable Power Loom amadi motor pan bataring may panaputopang kre hiramasigi matangda Impact News ya kanaba report ama. Thongju Kendra ki manung channa koiro Thongju part 2 da leiba Psychom Surjina kumja lising ani taramanga dagi hauna huna jarakpana ngasidi disc brake yauba apung phana sijinaba yarba portable power loom ama mai pang puthokpa ngamjari portable power loom asida phisabi amana yamna laina sariba phi gi akung aral loinana mapan manaba phi ama yamna laina atenba matamda puthokpa ngamli Psychom Surjina portable power loom asi khakta natna motor panba lang tabagi matung ina semdok semjin yaba taring amasu mapung phana saduna phisabi singna thengnaba awawa kya mapung phana kohon bangamle Psychom Surjina mahangna puthokliba polam singa sigi matangda paumi singda phongdorakpada maha asi pokpadagi hauna khutsa khara haithoi singthoiba oina horakki motor panba mechin ayamba chahi nauringai dagi hauna semba saba toduna laki maha ki loinabi oiribi Psychom ongbi memina Ma kisu phi sananaba powerloom ama sembiu haina takpadagi yamna laina sizinaba yaba powerloom ama sagi haina khanduna leptana honarakpana ngasidi portable disc brake yauba powerloom ama puthokpa ngamjari haina Surjina rauna phungdoki sida tawrise konji portable size ni portable size da achoba sa phi marak achoba sa ba yadoini hunmaji konda pangida depend tawdre magi pangden se matomda independent oina nauri mari sina adum hunjabane mongonda pangdim chappa leite any marak ta sabe yaiba
ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯕ ꯀꯨꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯨꯠꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯪ ꯇꯤꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯥꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒꯅ ꯍꯪ ꯇꯤꯡꯖꯔꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯏꯈꯣꯝ ꯁꯨꯔꯖꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯔꯇꯦꯕꯜ ꯄꯥꯋꯔꯂꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯣꯡꯃꯟꯗꯒꯤ ꯐꯤ ꯁꯥꯕꯤ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯋꯔꯂꯨꯝꯗ ꯁꯥꯕ ꯐꯤꯒ ꯁꯥꯏꯈꯣꯝ ꯁꯨꯔꯖꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯔꯇꯦꯕꯜ ꯄꯥꯋꯔꯂꯨꯝꯗ ꯁꯥꯕ ꯐꯤꯒ ꯐꯖꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤ ꯄꯣꯔꯇꯦꯕल ꯄꯥꯋꯔꯂꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯪꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯤꯡ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯤ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯀꯨꯡ ꯑꯔꯪ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯪꯆꯥꯛꯇ ꯂꯪ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯄꯣꯔꯇꯦꯕल ꯄꯥꯋꯔꯂꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯣꯜ ꯁꯥꯕ ꯂꯦꯞꯂꯒ ꯂꯪꯆꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯍꯟꯗꯨꯅ ꯐꯤ ꯁꯥꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅ ꯐꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ सिगी पावरलूम सिगी ओइनदी खोंगसिना अखोइना ब्रेक फारे दिगी प्लस अदुगी मथुसिदैदा कोनसे सारकांद फीसे लंगसे लोइखिबदा करिगुम्बा अखोइना खंगौद्रगदी पांगसिना थेंगकपगी मतुंगने सुं कोनसलेबको पावरलूम अमजुदैददी सि कोनसनगिबना अखोइ सिदैदा सांगंग अमखग लैयेबको अदु सिगी पावरलूम सिदैददी करिगुम्बा अदुदुना तौखिबा ओइरगसु अखोइ सिदैदा पांसरिबा हैंडल सिनाको चिंथोअगको चिंथोकपगी अहेनबा अमा लैरे अदुना अखोइदा खुलोइरे हंगसे नोपिना खलबा ओइरगसु अमजुदैददी अखोइना अनोप अतिंगसे सानाबदा अखोइ यावदेबको अदो सिदैददी अखोइ सिसना मरम ओइरगा अखोइना सिगी अनोप अतिंगजिमा फीजे चांगमदा हाइतारेको फजना थंबा ngambagi अखोइ सिदैदा अहेनबा हेन्ना नुंगाइजबा हाइतारे साइखोम सुजितकी लोइनबी मेमीना फोंदोरकपदा पावरलूम असी छानब होनरकपदा युंगी लैत लायरना मरम ओइरगा मतम हेना चंकी युंगी अमदि सेलथुंगी ओइब खुदोंचादब क्या लैरबसु महाकी मपुरोइबना कन्ना होनजरकपना ngasiदी महाकुंबा लमदमसिकी फिसाबी क्यागी कुदोल ओइगदौरिबा पोर्टेबल पावरलूम असी माइपांगना पुथोकपा ngamle haina apenba फोंदोकी हालेगा मी कोन सेमने मा सी पाट वाले देगी मिसिन लेते अदु लेते हाबदो मा तुंजनजरागा माना बाय तौरगा मिसिन लैनबा दिकेनो तौब मसि लै खोतना तौरे दि सोमदसु माना सनागादा उंगलै गामिना पैसादो लेतबनिना अखोइदसु वाइदना नुंगाइबा मदि दुम फावे अदि अखोइना होजि अहामदि अइगोंदा मी सारि मी चप्पेगा खोलेगा हाबा मयामदो होजिकति अइनासु दुम साबा याम लाइना हाइराबनि मी अतैनासु याम लाइना सादगनि हेना खले इंदना मी मयामनासु अइना वखंददि पामनागनि हेना खले साइखोम सुरजिना अखा तारदुना महाकी पोर्टेबल पावरलूम असी लमदम असिदा लेरिबा फिसाबी नुपीसिंगदा कथोक्ले महाकी कोल असी मियामना सुंसोय सोयदना पामनबा कोल ओइगनी हाइबगी थाजबा मंगोंदा चपचाना लेजै अदुबु मियामगी अपामबसिंग असी मपुंग फान फंगन्नबा होनबदा मंगोंदा लैंगाक नत्रगा मरी लेनबा अथॉरिटीगी मतेंग दरकार ओइगनी हाइना सुजिना फोंदोकी ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯜꯂꯒ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯐꯤꯁꯥ ꯂꯣꯟꯁꯥ ꯇꯧꯔ ꯍꯤꯡꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯤꯁꯥ ꯂꯣꯟꯁꯥ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯥꯅꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯝꯇꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯅꯦ ꯄꯥꯋꯔꯂꯨꯝ ꯐꯅ ꯐꯔꯒꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯨꯠꯅ ꯁꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯈꯨꯠꯅ ꯁꯥꯕꯁꯤ ꯌꯣꯡ ꯉꯝꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯦꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯐꯤꯁꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯂꯪꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯁꯨ ꯆꯞꯄꯦ ꯐꯤ ꯁꯥꯔ ꯂꯣꯏꯔ ꯆꯪꯈꯤꯕꯁꯨ ꯑꯅꯤ ꯔꯨꯂꯔ ꯑꯅꯤꯅ ꯆꯞꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯐꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯆꯞ ꯇꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯄꯥ ꯑꯀꯨꯡ ꯐꯖꯔꯤꯁꯦ Bureau Report Impact News Manipur Lenga Madi Mari Lena Loisangi Maikadi Impal, Gimapam Sab Sarkabada Mau Kiteli, Parpin Market Amaset. Market set up a Tamago off from Atu, the Tabako on top you hide a Mau Impal Coordination Committee, Maikadi Tamali, Committees in a Sinanangasi, Wakai Angom Laka Labor Wall United Youths Club, Pau Missing Unavada, Clubasiki President, Babuna High. Mau Kitela say Impali Mapam Saba Mapam Singa, Mapam Hong Hong to Hang Naba, Torang Lady, Masida. Mapamapamgi club amdi mera pai bi lup sing amdi mayam na cooperation PPU maramadara Manipur lenga na atuba matamda miyeng sangpitana mau kai thelama atuba da sabina ba bil torkli Wal United Youth Club wangkheng ngom lakai akoi club ki ground sida asigumba hapta amada anirak pangthokpa leiba yonbagi thabak amakak sathrak sida lakadoriba miyam sibu hadi maugi praja singa sibu aikoina phajana mapung phana cooperation pin nabagi akoi thaurangi almost losenjarkle lamdam se leibiriba ichilina phaipunamangna hayengya sigulaba mahi marong myam ma sida exchange saunagadabugi marketing gi phibam sida myam punamangna saruk ya biu Civic Action Fragangi Makada 86 Battalion CRPF the Sindana Pangtokpa Toram Amada Kangpopi District Manung Sana Leba Kul Tarukta liter Sangwagi Oiba water storage tank kun
एटेसक बटालियन की कमांडेंट एस कल्याण सिंहाना खुसिनखरे हरि प्रोग्राम से मणिपुर में नागालैंड सेक्टर की आईजीपी अंशुमान यादव आईएएस की मीडियम मखादा डीआईजीपी रेंज इम्फाल पीके सिंह सुपरविजन द एटेसक बटालियन सीआरपीएफ की कमांडेंट एस कल्याण सिंहाना नमजांगथोंग कैथेल मानबी मिठे कुल कैथेल मानबी कुकी विलेज खोंगलोंग सेनाम खाइथोंग पी बोंगसांग हारिब कुल तरुक सिदा खुसिनखिबनी सही असगी नेशनल यूथ अवार्ड फंगलक्रबी थौनाउजम ममोता ओपगी थरमा मंगसी नंबोल बाजार कम्युनिटी हॉल पांथोखरे मसाके सही तरा मापन खत ngairibi अवार्डी असी फंगबा अवार्ड असी फंगबा ख्वाइगी नहा ओइबी ममोता ओलो मयाई लेखाई देखिनी बीजेपी नमोल मंडल नसिंद्र पांथोप थौरम मदुदा लोबसगी माइकेरी असम खुदोल पीदनि काय खोनबा उतकी एडेड कॉलेज मरी लेंगा की मफुंग फाबो कॉलेज अम ओइना लौसिनबदा थवाल की वाइखोमनी गर्ल्स कॉलेज योरकपदा कॉलेज असिना थागत फंगदरकली कॉलेज असिग स्टूडेंट्स यूनियन असिना ngasi कॉलेज असिदा फंग पांगथोकलिबा हराव फंगतोपगी थरमदा से मिनिस्टर नौथनम बिरेन एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्याम अमसुंग कैबिनेट मिनिस्टर सिंबु थागत फंगतोकी पनबा याबदी सलिबा था असि हौकी कुमाथोइदा से मिनिस्टर सेक्रेटरी दा पांगतोकिबा कैबिनेट मिफमदा एडेड कॉलेज मरी लेंगाना लौसिनबा वारे लौखिबनी तवाल डिस्ट्रिक्ट के एसपी डॉक्टर एसी बोमसाना लुसिंग पुलिस कांबो बन था से कुनमरी के अहिंग पुंग तराग अम्मगा मिनिट तरारोम ताबदा यारी पुलिस स्टेशन मनु सनबा फौदेन कैरिमबी दगी मालेंग कैथेल लुपा करोड़ सामी रोंगी ओइगदबा यालब ट्रक फागत की बदो वांगखेम मुस्लिम डेवलपमेंट एसोसिएशन WMDA ना थाकर पोंगदरली तवाल वांगखेम द लेबा WMDA की ऑफिस दा गसी पांगथोकी पावगी मेफम अमदा एसोसिएशन से एडवाइजर MD अलीमुद्दीन हाई थवाल वांगखेम मुस्लिम मसी येलहोंगई दिगी असिगुब फतब थबक तौबही ममी अमत तारखिद्रिबनी अदबु खुलसिदगी मियोय अनि MD अयूब खान सही निफमातो पलेकित्रब MD अजीजुर रहमान अमदी मोहम्मद हुसैन अपोप MD जाकिर ट्रक पुथोक पुसिंदा तौबदा चेने हाइना फागतपदा यारकवासी खुलसिगी ओइना यामना मिंगसत थीबनी असिगुब खुलसिगी सेंगलब माइथोंगदा अमुप तैसिनबगुमना मिंगसत थेलिब मियोय अनि असि तसेंगना मरा लेरमलगदी आइनी मतिक साबसराक पीबदा खुनसि मिपुम खुदिमना सवतकनी हंदक थोखिबा थोदोक असिना अरोइब ओइनबा थवाल SP यारिपोक ओसी मदि मरि लेनबा सिंग खुनसिदा अखनब मियंग संगबिरगा अमुक पयावदब खुलम ओहेनबदा थौदांग लौबियु लोइनना एसोसिएशन असिगी थौमी सिंग अमदि लेकाय मियामना पांगबयाब मतिंग पांगनी हाइके फोक मरी लेनबा जगोई सैसगी मही तमफम संग सैसक सैतम संगलेन की तरामंगारक सुबम पोक मन थरम पांगथोखरे बेटी रोत लेबा रूम थिएटर दा पांगथोखिबा थरम अदुदा संगलेन असगी महिरुई सिंगना मखल मखागी कयागी फोक सै अमदी जगोई सिंग थगल तौखी हौजिक सानबगी पाउदा लंगासुब वाइखोंग गंभीरी लेमा मेमोरियल की सही यांखई अमदी सही हुंफुनिथुई मथकी ओइबा लिकम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट थोंजु केंद्र कांखुट माई पाखरे जटिन वाइखोंग सेंथंग मखादा लाइजिंग निंगथौ अपुनबा कांखुट थांगैबन सिंदुना था सिकी तरा तरुक्ति थांगैबन लेबा लाइजिंग निंगथौगी सांगलेना पांगथोकबा हौखिबा कांग टूर्नामेंट असगी गसी सानखेमनि पांसुम लीग मैच थोंजु केंद्र कांखुना थांगैबन केंद्र बी कांखुट पांजल तरामरी तरानिथोइद माइकिबा पिखि जटिन वाइखोन माके अपोपिगी मिंगदा कचरीबा कांग टूर्नामेंट असदा मणिपुर की तोंगान तोंगान केंद्र सिंदगी लाप कांखुट तरा हमदोइना लीग मैच सिंगदा कनबा लंबा तौनरी सथरलिबा कांग टूर्नामेंट असगा हेंग सानगदबा मापन सुब लीगदा ग्रुप डी की टीम अम ओइरिबा खुंद्राकपम केंद्र कांखुट अमसुंग सिंगजमे केंद्र टीम बी कांखुट अनिना लंबा तौनरगनी हुम्फुसुबा इंटरनेशनल सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट मणिपुर की टीम यूनिक मॉडल अकादमी हैंगांग सेमीफाइनल संख्रे एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की मी मखादा सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी की सेंथंग मखादा न्यू दिल्ली दा डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम दा संगसी सानके टूर्नामेंट असगी क्वार्टर फाइनल की मैच अमदा मणिपुर सानरोई एच अनारोई न मैच असगी 33 सुबा मिनट सनखिबा अमथंगाइरा पांजल अदुना बांग्लादेश की टीम बो पांजल अम सेना दा माइथिबा पिरमलगा टूर्नामेंट असगी सेमीफाइनल संगमकी सतरिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असगी ग्रुप डी की लीग मैच सिंग अमदी क्वार्टर फाइनल मैच फावबदा मायोक नखिबा टीम अमथ पांजल अमथ सनगम हनखिद्रबा मणिपुर की टीम असना हयेंग नोंथलदा सानगदबा सेमीफाइनल की मैच अमदा अफगानिस्तान की टीम का लंबा तौनरगनी
Imphal East District Football Association Executive Member Oiramba Ketrigautagi and the Hasim Ngarang Laikidre Athletics Brothers Association is Sanori Moirapatan and Hosik Hosik Satariba Marang Temi Bobi Memorial First Division Football to Leki Co Convener Oirambasina Ngarang Masaki Like Kang and Laikidrabada Mayasibi Kai Kumnabut Poina Nasi Sanagada Marang Temi Bobi Memorial First Division Football Leki Massing Sanaki de Bagalina District Football Association is Laikidabasi Mapam the Kai Kumnabut Paga Lena Mumunu of the Saruyaki. A Pratap Singh Memorial Manipur University Inter-College Men's Football Tournament की kasi match मरी साना करे है रे वांगसिंग दलाई बकोदम पपी ग्राउंड संग से युग साना की बतरक सुबह मैच था प्रेसिडेंसी कॉलेज ना एनजी कॉलेज उपांजल अन्य सीने दा दुगा तेरे सुबह मैच ना एलएमएस लॉ कॉलेज ना एल सानोई कॉलेज उपांजल तरुक मंगा दा माइकी बिरंगम की सथरगली बा फुटबॉल टूर्नामेंट की kasi नुंगथिल साना की बनी पांच सुबह मैच था थंबाल मरी कॉलेज ना नेलेट अकामपाट पांजल अन्य मदा माइकी पपी की बलो ना तरुक सुबह मापन सुबह मैच ना मेलएमबी कॉलेज ना मणिपुर यूनिवर्सिटी उपांजल म सीने दा माइकी पपी की Manipur University Sports Committee Kansipur ki mi makada Waiki College Wangsing na sinna sa thariba knockout football tournament sa team kuntra mari na saruk yari e makata match mari sana gani haina tournament sa convener na thatok basero lamana khangalagli Mami Thawan Foundation sa member masu oiriba hockey sanaroi kangujam singlen sanabo Arjuna Award ki damak nominate torokpada nungai ba phongdop kaloina foundation sa mahapun phal tulihel airport to okre hariba Arjun Award di asi salibathas ki kumapanda Delhi ki Rashtrapati Bhavanda Lantokadabani Mahapu Opki Taramadada Foundation Chairman Romi Mitaina Matang Tag Setiman Mapanda Mami Tawangi Awa Kongsat Lipun Wari Haina Mington Bama Myanmar the Kundari Mite Mite Singbu Unarabi Taram Asibasu Laipak Miam na support Topi Haina Nolong na Ulakli. The bulletin of Skyline, some of Miam Tamzari. Dramatism Manipur Legislative Assembly in the Civil Session as the Hokray in Fall International Airport for bid to get to the International Airport hiding on the house. Ayaba Bikray. The Standard of Water School, the Mahiro Yamalaki, the Begin, Matanga, MLK, Zaikisuna calling attention, Motion Pukatana. House leader with the Minister of Mukhaya Morokena, Hawaii, Down the Creek. Traffic gas ka mari daina na police na fagat kiba ADC chairman loko sa zau mapam khang kiba sa CBI khotangda Interpol ni mating lo na phana ko na hana sa minister na House sa Ukraine Mahiro Samri hen lady ba may Impal constituency manung sa lady ba bank on higher secondary school Mahiro sin awat o dapi u hay na wang ko ide ba sa DO office the fountain crane Manipur Friendship Organization Mapo Nasundra World's Indigenous Peoples Day from Masiko Madriba Standard College Auditorium the Fondo. Amasong Koiro Tungso part of the Psychom Surgeon of Pisabi and of Mayon Pinam Pandam da Dix Black Yaba Portable Power Loom Motor Pan Battery My Panam.